BK nobingelela hayi ngani zakwethu sesifikele leso sikhathi sokuthi sisho ukuthi Paul ufikeleni buyela kwaMaskandi wena sikupha umtswarelo ngani zakwethu cha esikuphethe osula namhlanje kumlaleli ngasekhaya masithinta indaba ekaMaskandi siqale ngokuqinisekisa ukuthi inkonzo yokufihla kukababa uMaqhude osukwini namhlanje iyaqhubeka njengoba kulisabatha nje singazathi ke insizwa ke ingaphumula kahle isikhumbule emculweni kaMaskandi asingeneke sijuleke kuzo ke manje ukuthi kwenzakalani insizwa umjolisi sizwe sencane nekuleli phasika nje siphuma kulona insizwa ke ebikade ke iyovela ngapha ekhweni layo emsinga lapha ibikade yekhona iyothatha ke ingodusi insizwa ke ifike yalobola kulona leli phasika siphuma kulona okusho ukuthi lo mfana omncane kangaka sengenile insizweni ngokuthi naye abe nomlobokazi wakhe othinta yena siyakubongela mjolisi asisuke lapho singene ngqo kuzona ke ezithinta usigwebo sentambo kanye nenkobongela laba abantu bobabili kulonyaka ka2023 bakhiphe ialbum enezihloko ezifanayo umlando uyaziphinda wawukhipha qala usigwebo sentambo wabuya umkhathazi ngaphansi kwenkobongela naye wawukhipha into enginakusisile kuyodwa umdlalo walezinsizwa mnandi futhi ke umdlalo nje ongenayo inkinga ziyashayana ngapha nangapha into emnandi kwialbum kaSigwebo asincome uLuve Edubezana abamfeature lapha ya uLuve ungene ngoshuni owehlukile noshuni omnandi lokho ke kunikeza abasebenza noLuve inselelo yokuthi bazomfeature ngamupho ushuni ngoba usumbili ushuni esimazi ngawo inkobongela ikhiphile ngandza wethu abantu abahambe beyoyeseka sisahlezi nje lapho khumbula uKhozi Music Festival ukuthi bekade yenzeka ngephasika uKhuzani bekuyena yedwa bayomela oMaskandi lapha igqokamelisha namageza amahle bebekade bele eSwazini beyomela uMaskandi njalo nabo ukuthi igama labo lihlale liphezulu ezinye ke zenzakalile ke ilezi Jaiva zimnike ubonga wonke umuntu othenga ialbum yakhe nomuntu omsupportayo online njengoba ialbum yakhe ethi bangihlinza ngiphila nanze le ngoma esibuke kakhulu kunazo zonke izingoma ezikwi-album yakhe ingoma ethi bamphambanisela impela umfowethu leyo ngoma leyo uJaiva zimnike uyabonga kona wonke umuntu uthi aqhubeke amsupport Khuzani nongizwe impi yabo ngathi yaqhubeka bebekade besemgcagceni wenkosi yasemazimeleni mase kumele bexhawulane kwakhona ukuphambanisana nokungaboni ngasolelo asazi ukuthi ubani ogoloza ukuxhawula omunye ngoba uKhuzani uthi uyena ogoloza ukuxhawula ungizwe uthi mina engafunanga ukuxhawulwa uKhuzani eyinsizwa bambani incingo zethu sizwe iqiniso ukuthi lime kanjani ningakhuluma ezithupheni uZanefa ngidi khipha ialbum yakhe emnandi Gqizile ukhipha ialbum yakhe emnandi awumacekeceke salinda ukuthi bazolontsha njengoba kumele belontshe ialbum yabo le abayikhiphileyo sisehlezi nje futhi kulezo ndaba lezo uphindile ngwabuthelezi uthi asisho ukuthi uyeza nemamezala day osukwini azofika ngayo abantu ke mabahlaleke belinde ukuthi ngabe yini le enzakalayo into engiyibukile nento enzakalile ilena ethi ubuwazi noBK ukuthi kusukela ngonyaka ka2022 siza kunyaka ka2023 ingoma esike yakhudunyezwa kakhulu ingoma ethi isiqomqomo yavela ngomgojeli kanti uKhuzani wayekhanda iclip yayo kudala le ngoma ke bakhona kuyilungisa ngomgojeli noKhuzani ngokuthula kwangabikho inkingi yaqhamuka enye insizwe ekuthiwa uSwenka wakamalenga wayikhudumeza leyo ngoma futhi leyo ngoma leyo yona ngoma ke sisikwe kakhulu ngalesi sikhathi engisibalileyo sisuke lapho sibheka igama elihlale lisematheni negama wonke umuntu umecabanga ungena emculweni afika lingene kahlahle singathi nje igama elikhudunyeziwe igama elithi igcokama sigcokama likaMseleko gcokama la ngempela gcokama elisha gcokama lethu wonke umuntu umengena emculweni fisa ukuthi ahlale kuleli gama legcokama zinjalo ke bese siphethe osukwini lanamhlanje engakusho ngithi mina lasuka lahlala liseva 18 Paul ufikeleni buyela kwaMaskandi wena ngithole ku Facebook igama Siyalo Phikela Mankwebevu Mangethe ezihamba phambili kwaMaskandi hlale siphethe ngaso sonke isikhathi BK nobingelela ngiyabonga ngani zakwethu asiyenze lento abantu abaganwe bengasishiwa umjolisi emncane kangaka